Danas ćemo pričati o trening stilovima života, treninzima i nekim muško-ženskim vježbama. Danas je sa nama Blagoje Kuzman. Blagoje, dobrodošao na Mondo po drugi put, je li tako? Jeste, bolje vas našao. Blagoje, pitala bih te koje su to zablude što se tiče muško-ženskih treninga. Dođeš u situaciju da dođu neki tvoji klijenti kojima pokazuješ vježbe koje treniraš, bilo da su muško ili žensko, da kažu a zar to nije ženska vježba ili zar to nije muška vježba? Ima li toga? Ima, pa sa tim se čak i najviše se učavamo. To je neki izazov koji mi moramo da kažemo svima da je taj balans u timu veoma bitan i da ne postoji separacija muškog i ženskog treninga, nego da je jednostavno trening prilagođen svima i da nema muško-ženske vježbe. Da. Možeš ti da nam pokažeš neke od tih vježbi koje što ti inače radiš bih mogla možda ja da ispratim? Pa odradit ću te vježbe baš varijantu onog za koje neko smatra da su ženske vježbe, neko smatra da su muške, a radit ću ih ja, eto kao muškarac i ti kao cura. Ti ćeš raditi te takozvane muške vježbe, a takozvane ženske vježbe. Da. Samo ja ću pretpostavljati raditi sa manjim težinama. Odmah ćemo mi to jednom pakovima velikim težinama, možeš ti i to. Ok, ajmo idemo. Znaš što me zanima? Koja je razlika kod tih trakica, osim širine i boje? Daje težinu, opterećenje. Znači, varijanta za njih piše kao minimum da je 15 kg, ovdje ide 32 i tako neka varijanta kod tih trakica. S tim što ćemo tebi da dam odmah težu, meni ja sam neki početnik, ja ne mogu to baš toliko jako, pa ću da uzmem ovu varijantu. Ovo će bude neki uvod za trening. Aktivirat ćemo stomak, aktivirat ćemo glut. Vidjet ćeš dosta da cure rade sa ovim vježbama, ja forsiram moje klijente i čak učim sve i muškarce da odrade isto to, aktivaciju gluteusa. Ovo nam je bitno da to aktiviramo. Znači, po Instagramu se viđa da pretežno to ti influenceri da cure rade s trakicama, muškarci odmah idu vježbe ruku. Ali ono što mi potenciramo jeste da svi treba da radimo sa tim trakicama, da aktiviramo, nakon aktivacije ćemo krenemo na težinu. Ajmo, stavimo iznad koljena. Daj, naslonit ćemo skroz, dolje ćemo da sjednemo, naslonim lopatice i stisnem stomak. Podignem glut, izdah, udahnem, izdah tu. Bitno mi je samo da ne ovijamo leđa i da ne izbačamo kukove. Stomak gdje je stisnut. Dobro. Tu dolje, ne idemo do kraja, stisnut je glut i gore. Gledamo da su koljena otvorena. I pogled stalno ide ravno. Držimo vrat. Ovako? Jeste, gledaj da ovo stisneš, ruke opuštaj i digni gore. Ovako? Ovo stisni ovdje. I, znači, kukove obačiš unutra. Koljena su otvorena, ideš gore. Izdah. Ideš dolje, tu stop, stisni i gore, izdah. Treba da osjetiš, znači, na gluteus i side, tako? On se aktivira. Prije, radimo nekih 4 serije, 10 do 15 komada. Ista varijanta, možeš da zadržiš gore, stop, i da malo širiš koljena. I da otvaraš. Možeš i to da dodaš. Ima to raznih opcija i varijanti, ali na primjer to. Znači, stavljamo trakicu zbog opterećenja kojeg će da imamo malo veću, da kažem, kontrakciju. Ono što je bitno što ističemo jeste taj muscle mind connection. Znači da se dobro fokusiramo na mišić. Nema da zeramo okolo i koje okolo nas, nego se fokusiramo na taj mišić. Tu na liniju kukova gdje ti je najudobnije, lopatice stisneš, ista pozicija kao kad smo radili aktivaciju. Stižeš težinu, takneš i gore. Koljena otvoriš i ne dozvoliš da su unutra. Otvoreno, široko. Isto nema ovijanja leđa. Znači stisnuti stomak. Konstantno i šipku držiš da ti ne prevagne. Iz kuka ide, nikako iz kičme. To. I gore. Ajmo sporije dolje. To. Osjećaš gluteus? Da. Koljena da su otvorena. Ovo je vježba koja forsiram i kod muškaraca i kod žena. Veoma bitno. Svaka čast. Napreduje. Ozbiljan vježbač. Na ramena, stojeći pres, kroz uzdah, stisni glut, pres ravno. Izdah. Laktove nemoj da držiš kroz otvoreno, blago unutra. Znači ovo je vježba koja gađamo rameni, pojas ramena, a ujedno i radi i ruke. Ne možemo nikada da odradimo samo jednu vježbu. Vidjet ćeš da cure pretežno to izbjegavaju zato što gore ne želim široka ramena. I ne može. To je taj muški hormon testosteron koji kod nas provladava, mnogo jači, tako da ujedno samo toniramo
i topimo masti, gađamo, sve zavisi od ishrane. Ovo su iskreno moje dvije omiljene sprave. Ovo su definitivno ženske sprave. Pa ja ne bih baš rekao definitivno ženska sprava, i mi moramo da radimo, mi želimo da se nam je noga utegnuta. Muškarci isto ovo rade? Pa, koliko često si ih vidjela na ovoj spravi? Slabo. Možda mene, jel? Pa, mislim da nisam ni tebe. Boga mi, mislim da jesi. Ali da, definitivno vježba koju vežu za ženske vježbe. Znači, abduktor ili ti primicači, odmicači. Vježbe koji treba i muškarac da odradi i uvrsti trening nogu. Jer pretežno se fokusiraju na prednju i zadnju ložu, ali ništa ne rade povodom unutrašnjeg i spoljnjeg dijela. Tako da, po meni, isto vježba koju moraju da urade i muškarci. Težina 72,5. Jeste. Isto mislim da si me precijenio, jel' dobro? Možeš ti i to. Okej. Bravo. Idi Sanja, udahni i daj izdah. Ok, namjesti se, drži se gore. Ovako. Vodimo računa. Ista težina? Ista varijanta, samo nastaviš lagano, otvori kontrolisano, sad imaš mnogo više snage. Gledaj da guraš koljenima. Dah i izdah, zadrži stisni glut. Evo je bitno da su leđa prava, da nije povijena, da nema tog uvijanja, da je stisnut jak, stisnut. To. Sada to radi savršeno. Sad pretežno se ljudi bune kako sami da dođe od njih, kako da upanu. Ja imam jednu taktiku koju sam snimio na YouTube. Upanem tu, pošto ja nisam veoma gibak, nisam razgiban, ali imam snage pa mogu da iskoristim. Ovo je kako ja sjednem. Idemo u otvaranje. I stisnem glavno da koljenima gura. Sad sam u trenerku pa ne mogu skroz da ne pukne. Udah. Jako stisnem, spojim noge. Bitno je samo da noge ne odlete naglo, ne bi došlo do povrede, nego kontrolisano da otvorimo i da stisnemo. Da. Ok, šta nam je ostalo? Da odradimo i ruke. Tu se vidjela da pretežno muškarci udaraju fokus na ruke, da želite izbjegavaju. Ono što je veoma bitno, a to je ovo što moramo kod tebe još malo da sredimo, a to je da se fokusiramo i na tome. Ajde, pokaži mi. Idemo na kanap. Ovdje ćemo da gađamo taj troglavi mišić. Znači idemo tu i otvaranje sa strana. Udah. Ono što je najveća greška, ljudi koriste je taj momentum. Mi ćemo da izolujemo i izdah da stisnemo. Znači samo iz laktova ide spuštanje. Ide s polja i zavrnemo malo. Sad imaju te razne pozicije, da ide unutra, da ide s polja, da ide kontra. Tako da ima raznih hvatova, raznih putina. Čim odradimo 6, 8 ili 10, idemo na biceps, dodani čekić, hamer, laktovi ubacimo unutra, s polja. Ok. Jesam stala... Vidi, imaš taj front stance i da ti noga ide iz... Ali što se tiče nema greške, jel' tako? Nema greške, kako tebi odgovara. Samo kičma mora da se drži pravo. Jest, da je to smisla. Laktovi nema momentima. Iz laktova. Ok, lako. Izdah dole. E sad možeš ići do pola, a možeš ti da pođeš i skroz gore. Tu. Bravo. Onda će da prestigne kiku čovječ. Lako je tu, ispružena ruka do kraja, ideš gore. To, ispružiš do kraja. I tu slobodno malo neka pođe laktovi naprijed. To. Radi odlično. Ok, bio je dobar trening, sviđa mi se vježbe. Nastojat ću da ih radim sama. Naravno. Ti ne budeš tu. Ispratit ćemo te isto kad smo tu, tako da ćemo to ići. Ništa, hvala ti puno. Nadam se da će ovo mnogima da pomogne i da razbije predrasude o muško-ženskim vježbama. Naravno. Je tako? Jeste. Hvala ti, gledamo se. Hvala tebi pa se vidimo. Ćao.